ji sala 2003 guhorîneke geleke mezin bi ser Iraqê dihat bi temamî. Ew guhorîn li sala 1991 li ser Başûrê Kurdistanê hatibû. Ji sala 1991 û heta niha roj bo roj ew roja li Başûrê Kurdistanê di pêgehê aborî da, di geşepêdanên aborî da, bi serxistina aborî ya li Başûrê Kurdistanê helît. Pêşbînî hate kirin piştî sala 2003 guhorîna Iraqê û rejîma wê bi temamî ne wekû niha şevek durust bibît li ser aborê Başûrê Kurdistanê yan li ser Iraqê. Pêşbînî bû Başûrê Kurdistanê diriz derçûn şev nehat belkû roj bo roj aborê pêş ket. Lê bo Iraqê wekû niha di tariyê de em bê pêşkêşkariyê dikin. Iraq bi aborê xwe ve roj bo roj di tariyên aborî da noqom bû û reşatiyên mezintir li ser aborê wê hatin. Aniha Başûrê Kurdistanê referandum encam da em ê biryara xwe bi ser bixwebûnê bidin. Em di bername aboriyê vê heftiyê da divê pirsin. Bû me baştir e em ji Başûrê Kurdistanê bigirin û cida bin ji Iraqê yan digel Iraqê bimînin. Dibêt ev taristane li Iraqê bo Başûrê Kurdistanê jî vegirît. Gelek hewlet hatîne danîn li ser destê rejîmên Bexda li niha jî ku li Bexda hikmît dikin, vê reşatiya şevê li ser aborê Iraqê li ser aborê Başûrê Kurdistanê jî bînin. Cidahiya pêkhata erdê Başûrê Kurdistanê digel Iraqê. Cidahiya komkirina avê û berhemê erdî. Cidahiya firuştin û derxistin û bi bazarkirin û siyasetkirina naftî li Kurdistanê digel Iraqê. û cidahiya îdarekirinê û cidahiya berdestkirina xizmetguzariyan û sekteran bi temamî ku em bikaribin mifajêwergirin ji aborê Başûrê Kurdistanê digel Iraqê. Di vî bernameyê de em di cidahiya kein û em ê bersivan bizanin ka em ji dewletbûnê baştirin ji Iraqê yan ji dewletbûnê desta berdan û digel Iraqê bimînin. Ev taristane di Başûrê Kurdistanê jî tûş ket yan aborê Kurdistanê piştî dewletbûnê dê roja wê baştir helît. Di vî bernameyê da em ê bersivê li ser bidin. Xêr bin bo bername abor ez im Bextiyarê Ebdulezîzî. Ji sala 2003 dema rizgarkirina Iraqê û heta niha bi yekcarî deryên aborî digel Iraqê hatine vekirin. Kurd bi federaliyetê bejdar bûn digel Iraqê. Hewildan bi hemû samanên xwe ve bi kargêriya Iraqê ve digel Iraqê bejdar bin. Li Iraqê ev yeke qebûl nekir. Ewan hewildan bi hemû awayekî be samanê xwe yê Iraqê bigirine dest, yê Kurdistanê jî ji dest wan derbînin wî jî bigirine dest. Heta ku çawan Iraq bi temamî wêran kir ji rêya aborî ve wisan bi bê planiya xwe bi pîlan gêraniya xwe aborê Başûrê Kurdistanê jî wêran bikin. Ji ber vêyekê di vî bername vê heftiyê abor da em ê hind cidahiyan ji hind buwaran li ser hind sekteran di nêvbera Başûrê Kurdistanê û Iraqê da behez bikin. Her ji fermana drûstkirina erdî ji aliyê Xudayê ve heta ku planên stratîjiyên mirovan ku li ser erdî bo avakirinê dihêne dariştin. Li destpêkê em ê bipirsin ji rûyê helgirtina petrolî ve erdê Başûrê Kurdistanê yê çawa ye hemberî digel erdê Iraqê. Babetê coğrafî nefta Herêma Kurdistanê gelek kapsana heye rêka derxistina wê em bijîn îzaha derxistanê tolê derxistanê tara em bijîn teveresê ew e asayişa emniyeta wê emniyeta parastina borî naftê bu benderî cîhanê bu benderî dîr alemî. Bi tekît ya Kurdistanê gelek lapsanayê tira kêm teklîfet ra. Ya Iraqê bi tekît ji ber van alîgorî siyasî ve çêt bin gelek tedaxulatên tê de heyn. Himayeta qanûnî nîne çîkî heta vega wana yasaya neft û gazê nîne. Beramberî Kurdistanê ku ve yasa neft û gazê heye û ya serperiştiya hemî em bijîn îtîfaqa me naftê gel kompanî cîhanê.
اگر جدایا دنیو برا هلگرتنا پاترول لبن ارد باشور کردستان دیگل عراق گلک زیده به آنکو لباشور کردستان اردک گلک باشتر جه عراق هبه اره لسر ارد جبر همه چاندنی و کشتوکاله جدایا دنیو برا هبونا اردی لباشور کردستان لسر وی جور اردی یکو لناوراست و خواریا عراق دهت دیتن بچه آویکی و بچه رنگیه جداهی دنیو برا پیک هاتا اردمه جهه دیگل عراقه یان جینه نخیر عردمه گلکی باشه گلکی قلوه گلکی زنگینه همی تخم و جورت یه چاندن و کشتو کالی لیته نکرن هر شیت ورزانه بگیره که تو گنمی و جهیب چینی و گنمو کب چینی هر یه سالانه بگاوه مثلا کردستان همین نوع داروباری ته هی تتریه هی تباهیوه هی تهجیره هی دارستان هی بوده هل هلوکا هی تگیهشکا هی یعنی همین تشتیت خورسکیه معناوه اف عرده وی زراعتی وی چاندنه همیه شیند کد باران ما بعرده ما چو پروبلم ما چو آرشه ادوه هنده دانینه ارده کردستان گلکیه به پیتو بقلاوه به دهان جورین برهمین کشتوکالی لسر وی اردید هنه برهم اینان ده هر چوار ورزاندا ارد برهمی ددت هاولاتیان اول باشور کردستانه لعراق بیابان و خول و گرم و خوی و به آوی و حتی داوی جکیم و کوریان لسر اردوان لبرهمی کشتوکالی کم دکه او گوتن شارزا بسپورانن اره او آوا لسر ارتل باشور کردستانه ده گل آوا سر ارتیا عراقه ام برابر یکی بکن ام بزانن که ام ده گل عراقه بوجه درن آوه مفادارن یان عراق جه آوا ما مفای وردگیره و به چه آوا میکانیزمه که ام دکارن آوا خواه لسر ارده خواه باشور کردستانه به دلیوه بگیرن دست و آبورا خواه به آوا بکن عرض عراقه دشته یا راسته پلا گرمه لزده هکه تو آویجی لوگیری ده همی تباخر بید ده داشید زائدن ما پروبلما کو آرشکا مزنال دشت العراقي هي بجنه مشكله ملوحه مشكله ملوحه مال كردستان نينه جبر هند جيفه قوي البشت كليجا چاندنه هكو ام درسك دينا قطابيه بغداد آن البصره آن اي جامعه عراقي دي درسك دنه بجنه irrigation and drainage افدان وداچون غسلاوي ما غسل الكردستانيين ام درينچ نو دينه ما مشكله ملوحي الكردستانيين چونكي ما بلاد گرمه گلك بلنين اذا دو عرض جيجدانه اف دو عرض جيجدا او هواي واي جيجدايا خدا هم نداینه بگیره جيولوجيا جمنا بيگوينه جيولوجيا ام نبيگوينه دو عرض جيجدانه ام بلاتكي نيش براو هند وجوردا هاتين اف درع عربي جهله حتی نها ما بحثا آبوری کر لباشور کردستان جدایی دیگل عراق جروی بکهاتا سروشتی و جدا جداین اردی حتی بر همه سر اردی به هلگرتنا آوه پاتروله و امه وی که بپرسن جعالی کارگیری و دارشتنا پلان مرووانه به یاسا به دستور به کارگیری کرن و بره و برنا ولات عراق و باشور کردستان امه جدایی که دنیو براوان دا بکن که اموان هجماران لسر آبور عراق بزانن. جه آبور عراق 143 میلیار برمیل نفتا یدکی لبن ارد عراق دهنه دیتن. آنکو ولاتک جه 10 ولاتن ایگمینن ین یدکا پاترولی لجیهانه. جه سال 2003 هتانها نیزی 900 میلیار دلار به فروتنا پاترول پاره به دست عراق کفتنه. 130 میلیار دلاران قرضاره. آنکو جدا 900 میلیار دلارین کو ورگرتن جه پاترولا نفته به تمامی جناف چونه هیچ پاره یک نمایه. جدا جوی پاره 130 میلیار دلاران جه قرضاره. 4.5 میلیون کس آواره بونه. 500,000 کس سیویل جه سال 2003 هتانها لعراق هاتنه کشتن. اف یک جی ویرانیا دروشا اولهیه دا دیار دیگه. چل نخوشین ماترسیدار
لسر عراق بر بلاو بونه وکو کلیره ایفلنج و ویروسا گلچیسکان و گلک جوریندن جنخوشین گران و مترسیدار آنکو به تمامی روشا تندرستی و سکتر تندرستی جیل عراق یه ویرانه 2.6 میلیون یکی نیشتا جیبونه پیدوینه بهنه دروست کرن حتی پرزگری که هبونا یکی نیشتا جیبونه لعراق بهده چاره سر کرن آنکو به تمامی سکتری و بر آنین لعراق یه ویرانه و هیچ پیشکفتن اکتداد دروز نبویه دماوه 14 سالان دا جه 2003 حتی نها عراق پیدوی به 2.6 میلیون یکی نیشتا جیبونه که اف یک جی بارگرانیه که گلک امازن لسر آبور عراق دروست کریه و جلای کارگیری و که دیار دکه که عراق ده قوناغن کارگیریه که شکستی یا گلک مازنده در باز دبه جدا جه همو تور و سکتر مبحث کرن 11,000 قطابخانه پیدوینه لعراق بهنه دروست کرن که نها 800 قطابخانه هین جی به آخه هاتنه دروست کرن آنکو سکتر پرورده که ایک جی گرینگترین سکتر پشتی اولهی و تندرستیه به تمامی یاویرانه و نگهشتیه بیور نیزیک بودا بین کرنا پیدویا بازاری و پیدویا تایبت بو خلق و قطابی و آکنجن دناوراست و خاریا عراق دا نها بومه دیار دبه که عراق ده چند قوناغین شکستی کارگیری دا ده دارشتنا پلانان دا شکست خاریا و در باز بویه جه سالا 2003 حتی نها و چند پاره مزن ورگرتنه و چند قرن مزن لسرن و شکستن مزن دا آور خدا اینانه که دوار نها دا ام به حزب کن همبریادنی برا عراق و باشور کردستان دا لسر امضا کرن آگیره بستن پترولی چاوایم و چه جداهیه که هیا و شوازی امضا کرن آگیره بستان بو کشمه زیده تر قازانج کریم باشور کردستان یانج عراقه فرق جدای سرکی اوه جور عقدیدنا بین کمپانیت کردستان جداری خستنا نفتیت کردستانی گل کمپانیت بیانی و برانبری جور عقدی یه کمپانیت عراقی داری خست که کمپانیا سومای عراقی لنفته فرق جدای که مازنه هکن بین رقم شلوه بکن دی گلک شوازه که جان ایتا دستشان کرن شلوه بکننا دارای شلوه بکننا حتی نفته خالد یا سرکی اوه که حلم کردستانی شیعه تا که باش شوازه قوتها هم بجنيا السياسي بخوبينيت وكي مثال كبسيط أو بهارا في صالة كنجمان برزاني تشوفوا منتدى سان بطرسبرغ روسيا وعندك اتفاقات ان تمازن هاتنا جريدان البيري وك اتفاق قال روس نفط وقال غاز بروم هاتا جريداني ام مثال واقعي بيجن ك تويروجا اتفاقات كنه وحتى بشتي هنجيب اسبوع كي سراوي اتفاق قال كردستاني نزقي حفت الصدش بشكا بهاي بشكا في كومبانيا روسي بلنتلها بالسياسه المستوى الجهاني نفس حالة تامي وقابت بينين بلانا درخستنا غازة يا طبيعي جيا كردستاني قال كومبانية روسي دي درخستني كودي تنفيذها بفعل 2020 بيت أباش بالتأكيد بويا قال بشتيك بوما كو سروكي روسيا فلاديمير بوتين آشكرایی و بيجيت مصالح ملقى الكرد بهيزن وام اشتواني ومصالحات كان كوهشتا قوة بكبن بالتأكيد يا سركي أبا مصالحات وانا بوانا جرينترا بمعنى امي غاز ونفط خو تسليمي وانا تكر وامي او تفروشن بمعنى اوي حصة خويا بازاري دولي هزا خويا بازاري يا عرضي وتتخن وبالتأكيد او بالتأكيد ناهي للتجارة آريشا يا سياسي يا امني كارتكين سرفا مصالحات امريكا تارداكي امت باراستين خاصة في اتفاقات بري ممكن هيدا كيان قال كومباني نفط روسي ودا يخصنا غاز طبيعي كردستاني بو أسواق جهاني يا عراقي ما برين كقلت توافق فيتش قانون جت موحد بو دا يخصنا نفط وغاز العراقيين كل مجين ما عدا كردستاني يا ما نفط دا يا ما نفط دا كهر مجموعة كشخصة مجموعة كلاين حزباتية مجموعة ك ممكن خطابات ممكن عندك عشيرات انا يجي عندك خطابات دينيه السيادي الى اخره افكستاني عندك علاقات الشخصيه قال وزاره النفط يا عراقي يبقى اتفاقات قال عندك كومبانيات كان وحصك يجيبوا وزاره ماليه فرد كان امتين واقعي وانا رقابات درست شرط وانا بكين دبيني قالك بورد نفطتنا داري خستن فيلاي المينا بصره السعوديه اردنيرا حتى هناك فرد كان غير مباشر بو ايراني
اوش خرك جنداليه كمازنه وتالان كرنا هم بيجين نفط عراقيه وهم بيجين منطقه خاي منطقه جبل. سکتر خدمتگزاری گلک کم و کوری لعراق هنه لباشور کردستان جی پشتی سال 2014 هندک جوان سکتران بر بزرار پیل و شپولا هاتنا داعش کتن لپشتی شر داعش نیزی بداوی چونه دچه پلان لباشور کردستان هاتنا دارشتن که امی حول بدن جهگور که پاترولی وان سکتران جاردن به گرمی بخن و بکنه داهات و داهاتان لسر سکتر و آودان کرنا آبور و گش پیدانا آبور باشور کردستان بکار بخن لباشور کردستان به هبونا سکترین خواه جداهی دیگل عراق چاوه طبعا پشتی سال 2014 و هاتنا اوه رخراوات تروریستی داعش و هاتنا وی بو کردستان و زورتی نوچین عراقی طبعا اوه تجربه کن گلک و نخوش ببو ملت ما و هر واسه تبید اف تجربه هنی و نخوش ببیت پلان کدی استراتژی بو حکومت ما هرما کردستانه دوکو پشتی ابقوناخ ام بین دولت هم حول دین همو کرتين دي وهمو سكترين دي يعني تفعيل كاين بو نمونه كشوانا يعني كرتي قشتو كرتي قشتو غزاره زور ضروري حكومات يعني بشواكي بلانك دارشتي وبلانك جدي سرفان قطاع شول كات بو نمونه كمال كردستاني هم بحثو قشتو غزاره بكي يعني اف جهن سروشتي افين لمال كردستاني هي وهف مصدر وهبينا اوفي يعني افيد بوينا اقرب هيسكو خالك سردونا كردستاني بكتن بيوست حكومته ما يعني زور جدي سر راسي دوك ام بشين جرخانا خو جرخانا بولي كردستاني بيز بخ طبيعي كان بين مقارنه كان برادری كان بين هرم كردستان دا وحكومات عراقي شلون گشت و گذاری و يعني تتصور که يعني ام بشين خارو عراق هوارت هي ونو که تصور که ما واشی یا کم بی نشوینه استفاده که زور لیب کن کو سرنجا گشتیار راکشن کو گشتیار سردان و بیلیب کن بس بشتی کو اف بیش برگی شیای افسانه داهش بشکنیتن تایبتیت افصاله دا که وکی اطلاع که باش سرگشت و گذاری هی من دید يعني رجاك ایجار خلقی حتى الباشور العراقي والخارو العراق وحتى دولة اقليمي سردان و هرما کردستان که بو مرما يعني گشت و گذاری و براندن وقتی که خوش مجری پیکاتا اردی و دابشکرنا برهمی سر ارد و بن ارد و هلگرتنا آو و پاترولان بکارگیری کرن بیاسا به دستور بدارشتنا پلان استراتیجی جداهی دنی برا عراق و باشور کردستان دا کرن ام ویره بپرسن جپرسا کمل دستپیکا برنامه کری به دروست کرنه که خدای فرمان دایا که ام دیگل عراق بگونجن یان به هبونا اردیجی نه اردو آخا باشور کردستان دیگل بیابان و خویاوه دجیت نه کشو هوای بارانوی دیگل کشو هوای گرم و توزوی یه عراق دگونجیت که ام جداهی دنیف برا درست بونا اردی به چین نوی و به هاتن و بارینا پلین بارانه و دیگل بیابان عربی جداهی بکن شلای جیولوژی و اکمین جار عرض كردستان وعرض عراق دجيكش دونه عرض عراق امشين بجينه دشته بيابانه انجي بيجيكت بيتا فولدد زون المصطلح الجيولوجي ده زارا الجيولوجي بجنه درعي عربي هنديك كردستان مجموعه ماونتن زونه وهاي فولدد زونه جريد بلندن تشيويد بلندن دو زونن اف درعي عربيه هاتي افدرع عربي هاتي وكيف في منطقة مكتي شريطة تورسيا تشيكري وزاغروسيا تشيكري شريطة زاغروسي وتورسي تجهنا إيك الجهة كي أم فيجا بيت بيجيني عقدة الرواندس كردستان وسوا تشوي أم بحثي كردستان باشور تكين جيولوجيا في منطقة يا في دفراما أن كردستان باشور إكجار تمامي
اش دورا دیا عراق عربي آن عراق عجمي بمصطلح تاريخي جلك دو دورة جيك زانه هكا ام بين سحكينا ناحية هيدرولوجي ام دينا سرعت ناحية هيدرولوجي اف شريط جنوبي كردستاني باشوري هكا ام بينش منطقة شنغاري دست ببكين و دربازي زمار ببين و برا و روشهلاتي بچين بين منطقة تلسقوفي و تلكيفي و جوردا بچين منطقة باشيكي و باشي بچين مخمور و باشي بچين كفري و كلارو حدا خانقيني هكا امسح كينا في زوني بني حدود 400 ملم باراني حتى 450 ملم باراني ليتن أبا كمين خط كردستانية معناوي هكا تسحكي الكردستاني همي قوا جنم الفيدا بريتي تاچاندن زاراوي علمي بجنه جهة مضمونة الأمطار يعني بارانوان يوم سوغرة سروي خطي دا وجا خط دقت 500 ملم بارانتن الدهوكي راتت وهو صادق حتى دي هي تخيبه ما بين كردستان و باشور و كردستان و باكر كوتشي تورسن آن ام بيجينه منطقه برواريا وحتى تشي حاج عمران جودتي حدود 900 ملم بارانته يعني اف كردستان ما باشور و بقى بسر عراق و هاتي گردان سال 21 اشلای سیاسی و ما الما بين 900 ملم بارانه حتى 400 ملم بارانتين هكو ام هف بركلنا كشت كل ما بين في باران و باران عراقي تدري شيء احتمال المناطق النجف وكربلاء حدود 100 ملم باران 150 ملم باران نائن يعني امشين بيجن او مناطقنا مضمونه الامطار معناوي زراعته وادفت بلاي افدان وبتا سغبر كرن يعني ام شبكه اريجيشن بودانين يا افدان ام الكردستاني افروكا محتاج اريجيشن نينين افدان نينين ما بارانا هي تسحكه هر ست تخمه مادام ما باران الكردستاني هي ما بين 400 ملم باران حتى 900 او بارانت متمسو گرن هكا ام بين حردما اش لاي جيولوجي و انش لاي جيومورفولوجي و همي كندو كورن همي تشيونه ما شيفكو دولكيت هين كو ام جيولوجي بجن سينيكلاين و انتي كلاين جهه بلندن و جهه نزمن ما بارانا هي ما حرده هي ما بلا گرمه یا نزما هي يعني كم اواخو وگرينجي ايفابوريشن گلك بوما چنابيت تبخر چنابید هر وسع عرضه ما بارا پتر تو چی بیجی سلطه و سانده و کلیه تکچره که خاصه هی تخمه که خاصه آخه هی سی پیجی چنابید یعنی آف داچون آف دزین معنای هکتا آف وگرد دلاین جیومورفولوژی هی تو دی آف وگری سکره کی دانی او آف دیتا وگردن هکوتا آف وگرد نتا تبخر هي در پلا گرمه گلک زیده یشتی باشور عراقی که همی بکتا بخار و همی بکتا حال بچید نتا آف دزین هي بچید معناوه ابدا بامکانیات محلی بآلات محلی بامکانیات گلکی بکیم تا آف خویا بارانه وگر لداویه جی امه بپرسن د بنیاد دا جداهیه که نیزیک دنیو برا عراقی دا هیا یان دو باوه که شارزا بسپور دویژن دی سکتر جدا جدا دا استمه و گناه جداهی دنیو برا باشور کردستان و عراقی دا به تکرن جبر کو جه همو روی کیوه نه ام وکو عراقی نه و نه ام عراقی نه اكيد يعني تزاني مقارنه كوصانيه كان بيجين ام دي مقارنه كان شنكي اخروان شنيه يعني ام شو مقارنه حالي ما كردستان بكين يعني فيستروش تجوان افانتشيا وافتشتي هاي الطبيعيه ما هي برام بالي دشتي ورملي يعني نظام جيوزينيه يعني تنشي جيوزي بكي يعني تفتو بيجين ويرد شنيه لما همشين استفاده كي زوري مثلا گشت و گذاری بكي انجام داویه یه برنامه آبوریه و هفتیه ام گشتینه وان خالان دروست کرنا عردی لباشور کردستانه یعنی به فرمان خدای به پیکهاتا باشور کردستانه و که بشک جه تمام کردستانه خودی بریار ندایه ام و عراق پیک وبن دو پیکهاتا عردیوی دا وکو یک نداینه یعنی به حس کرنا خودی ام وکو یک نبوینه دیگه لیک بشین دو قوناغا دوی دا پشتی دولت بونه اگر مبریارا خواه بجه اینا که قوناغا ای که یا ریفراندوم موجه اینا قوناغا دوی ام دولت بونه و سر بخوابون را گینن
تنه تشتێک و ئەم پێدوی بن وەکێ vê rêza mirovan derbas dibin em pêdivî bi astên zanistiyên bilindîn ji ber ku her tiştek bi siruştî li Başûrê Kurdistanê hey û ya mayî ew siruştê me genca hey hêza xwe ya gencî hêza zanistî jî bi hêz bêxîn an ku bi kurtî peyrewa siyaseta kesê hêja li cihê hêja bikein cihên hêja me li Başûrê Kurdistanê zor in durustkirina kesê hêja jî di bi rêya danana سنتر و دزگاه و میکانیزم درست بو به پروفیشنال کردن و اکادمی کردن و زانستی کردن هزا گنجی بیت لباشور کردستانه به هزا گنجی ده حاضر کن و چاند نیف بینامه دا در باز دبن و ساد نیف بینامه و عراقش دا تمام سکترین خواه امی بگش بون بخین و امی جدایا خو لگل عراقه بکینه کتوار و هزا باشور کردستان ده اردی دا درخن سر عرض آنکو ده همو پیکاتا کی دا بسروشتی بدست کرد بزانست به پیکات بگشه پیدان آبوری امج عراق جدانه و امو عراق چجاره که نابنه یک اف انجام داویه یه برنامه آبور یه هفته بود تا آبوره کدن ارشاد بن